أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata on ɗum ko Allah duwano ɓurnaɗo tagi fongo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko ne fof e sahabaɓe makko e kala wonɗo e lawol ɓeɗo ila yawmil qiyama haray musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago dina salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗan on fof moɗon ono wonɓe e darude e daroyey ɓe feƴƴinoya ɓe jeeyaɓe yimɓe aljanna haray hande kadi en fotti ka julirde meɗen o masjid Ibadourahmane e nder Laken Bruxelles inchallahu fi andintingol ɗo ka Allah subhanahu wa ta'ala on daali fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo yo Allah hisinan inchallahu hisina ɓe sincam ɓen o page ɗo turiki Allah subhanahu wa ta'ala on nawnuɓen e maɓɓe haray yo Allah dikkimɓe haray ɗen mari musidɓe meɗen bandiraɓe meɗen tedduɓe nawnuɓe inchallah miɗo toraniɓe du'a yo Allah dikkimɓe no yawiru newori okkora ɓe cellal ngal okkorno annabi ayyuba no yawi ne wori wondude kala nawnuɓe julɓe marɓe andeji kadi yo Allah ittanɓe musidɓe julɓe tedduɓe haray hiɗen e lewru jombente shahrullahil muharram lewru Allah hormortenu ɗum lebbi ɗon andi ko lebbi 12 woodi e nder ɗi lebbi 12 hino toon 4 hormorteɗi no tawa e majji ndu wiyete ɗo al muharram jombente no tawa e majji rajibi no tawa e majji sabbordu donkin e donkin ɗiɗo 4 woni lebbi Allah hormorteɗi ko ɗi Allah inni minha arba'atun hurum joni noon hande ko jeeɗiɗi ko wiyete kon jombente selon calendrier saudi on goɗɗi no waɗi hande ko jeego selon calendrier muslim pro haray na ɗum ɗo woni important on joni noon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki wo afdalu siyami ko ɓuri moƴƴude e korka kon fof ko hoora kon wo ba'da ramadan ɓawo lewru sumayenum ay ɗum ɗon kanko farilla wo ko shahrullahi lmuharram ko horugol ndu lewru Allah wiyetedu jombente ɗo wo afdalu salati ba'da alfarida ko ɓuri moƴƴude e ko juula kon kadi fop ba'da alfaridati ɓawo waktuji farilla ɗi joyi wo ko qiyamul layli ko nafugol jemma joni ko wonde yewde hande ko fi korka en andi ko ɓuri moƴƴude e ko hoora kon fof ko e ndu lewru ɗo joni noon en heɓiɗe no opportunité occasion molanaɗo fi wakkilagol hoora ɗo fi en heɓu moƴƴere ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki kon hino e nder ndu lewru ko honɗum woni ɗum horugol ñande 10 jombente Allah yaafotoma bakka to ko waɗɗa e nder hitande ko fi honɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓay ɓe iwi makka ɓe senike madina ɓe tawno alyahudaɓe ɓen hino horude 10 jombente ɓe landi ko fi honɗum horanto 10 jombente alyahudaɓe wi'i wo ko neññande Allah dandi annabi Musa e kono mum o halki fir'auna e kono muɗum wo meɗen horude neññande fi weltagol e jarnugol Allah ko dandi kon annabajo amen o kon ɗum ɓurnaɗon ɓe maki wo ko menen ɓuri handude e jeygol Musa e di onon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe hoori 10 jombente joni noon ɓay ɓe yii moƴƴereji ko woni e muɗum gon fiwata ɓe alyahuda ɓen innoye jango en ƴettu diina men ɗen ko kamɓe woni ko ñembinɗen nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki si Allah accilan ha e hitande arore mi hooray 9 on mi hoora kadi 10 on kadi kono Allah ƴettitiɓe ko adi ɗum ɗon waɗude kono ɓay hari ɓe maaki haray hande kadi horugol 9 on hoora 10 on woni sunna jeyaɗi e sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam Allah yaafotomo kadi bakkatuji ko waɗɗa e nder hitande joni noon musidɓe julɓe tedduɓe hande ko jeeɗiɗi selon calendrier saudi on jango ko tenen ko yen wakkilo hooren tenen on ɗon en waɗi sunna goo kadi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam koye tenen woni ko ɓe jibina koye tenen woni ko ɓe faati koye tenen kadi woni ko ɓe nela hooray horugol tenen e alkamisa ko sunna hoora tenen on a heɓi baraji fiɓa anni e a horori kadi jombente a heɓi baraji ɗiɗi hoora talata on neññande woni 9 hoora alarba on ko neññande woni 10 hooroya alkamisa on kadi ko neññande woni 11 maɗum ko neññande woni 10 selon calendrieji goo fof e mum haray a hawrodiri hande kadi si tawi ko talata o woni 9 a hoori siko alarba o woni 9 a hoori si tawi hako alarba woni 10 a hoori siko alkamisa on kadi woni 10 fof a hoori
haray a waɗi ko bonoru ndun innano ko yondo arndu salligoɓe okkorandu teeru tawi noon ndu wawata salligade ndu hocci ndu piiti ka nder didere ndu ƴewi ndu inni ɓayɗo nayon toña si ɓurtari wo mankari an kadi sa fuɗɗike joni masalan jango hora tenen hora talata hora alarba hora alkamisa ɗeɗo haray a heɓi ko ɗaɓɓa kon jeenayi on e sappo on yo allah newnan en wawen horgol kono noon musidɓe julɓe tedduɓe saabu ñallal gotal pet yo allah yaafoma bakka to hitande wata goto welsindoye ɗum ɗon eto annintina siɓɓe maɓen e yiɓɓe maɓen e weldiɓɓe maɓen ɓe hoora sa heɓi sappo annintinaɓe ɓe feƴƴinanɗa nde yewtere ɗo si ɓe hooriɗa mari baraji wan hooru balɗe sappo tawti ko hooruɗa kon no gasa woɓɓe no faala horgol kono hara tigi tigi on ɓe yejjita ɓe welsindo andintimɓe ko ɗum allah ini fa zakkir fa inna zicra tanfaul muminin ndelli ndu lewru gonɗen e muɗum ɗo ɗi lebbi hormoteɗi heferɓe ɓen avant l'islam arde ko ɓe wonno wadde gere wo ko gere on onduno wo ko onduno si yeyi no haaɗi lebbi nayi ɗi wowɗen ɗo jamente nati maaji ɓe nati ma sabbor donki ma donki ɓe darnayno gere on fop hare nden hatuma ɗiɗo ɗi feƴƴi ka teddingol ɗiɗo l'islam on ari kadi sembini kadi nde ɗo kadi mawɓe meɗen ɓe yo allah yaafo fatiɓɓen fop yo allah yaafo mawɓe Fuuta Jallo tellement ke ko ɓe teddinno fi ndu lewru jombente ko ɗo yiyayno ɗo a hino yahe ukke ka ndiyan ƴawe ko wiyete ko wo ko mbirujan ndiyan kesan ɓe ina kamɓe kadi ɓe welto jaka yo ko woni ɗum koko allah ƴawni konu annabi Musa ngun o halki fir'auna ɓe lutti ton ko ɗum mawɓe men ɓe woni ko weltino hay si tawi non innugol na sunna en hana waɗugol kono ko ɗon ɓe dallinoro ka hollugo welo welo joni noon ko honɗum hollata en weltike ko yen hooru ñande sappo jombente ko ɗum ɗo woni sunna on hara en ñentini sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si tawi allah mawnini fiiɗi lebbi hiɗen hani mawninde fi majje si tawi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mawnini fiiɗi lebbi enen kadi ɗen hani mawningol fi majje ndaare tuyi allah yaafo mawɓe meɗen ɓe raajiɓi kamɓe ɓe hoorayno ndu fop mayru ɗum fof ko yiɗugol diina hay si tawi noon ko ɓuri e sellude kon nelaɗo ko ɓe hoori lewru ɓe timmini fof ko suumaye pet kono noon ɓe hoorayno e buy e mum joni en andi jaka nduɗo kaɓe maaki ɗon afdalu siyami ko ɓuri moƴƴude e korka kam fof wo bada ramadan si suumay on feƴƴi wo ko shahrullahi l muarram haray ko ndu lewru allah wiyeteno jombente ɗo yo allah newnan en wawen hoorugol ngol kadi newnana en kadi wawen feƴƴingol yewtereji ɗin kadi jama on kadi ɓe anda ɓe hoora haray ko fuɗɗode hitande meɗen denni woodi buyɓe hooriduno ɗen rowani hikka tawata ɓe wawata hoorugol imma sabu ɓe fatike ma imma hara hiɓe joga en toriki allah fatiɓe yo allah yaafoɓe jogaɓe yo allah jonnitu en ɓe imma woɓɓe hara ko sabu nawnaji allah addi nawnaji e maɓɓe hara ɓe wawata hoorugol an noon fewno ɗo a fatake a jogaka a nawna wakkilo hoora hoorugol ɗo heɓa balɗe sappo e nder mahiru ɗum haray na goɗɗum ila faala a fuɗɗoto ɗo hoora ɗo ha joni noon sa hoori ha e alkamisa nden ñande ko sappo e goo juma woni sappo e ɗiɗi siɗa faala fawtoɗa e juma on fuɗɗitoyoɗa kadi aseɓe ala e tenen kadi nden ñande kadi gonɗum ko ayyamul bid ko ñalaɗe daneje ɗen e nder kala lewru nelaɗo salah sallam e maaki ñalaɗe daneje ɗen ko sappo e tati sappo e nayi sappo e fi kala lewru kala horuɗo baɗe tati e kala lewru baraji makko no fota horuɗo lewru no fof kala horuɗo lewru be lewru balɗe tati baraji makko no fota wa horuɗo hitande dare balɗe tati heɓa baraji horuɗo balɗe capan tati lewru be lewru heɓa balɗe tati heɓa baraji wa horuɗo hitande honnuga daali e suratul an'am man jaa bil hasanati kala waɗɗo moƴƴiri hun gotum falahu ashru amsaliha harayɗa mari sappo sifa ɗin ɗon ñallal gotal allah yoɓama sappo ñallal gotal o yoɓama sappo ñallal gotal o yoɓama sappo sappoji tati ɗum ko capantati ko ɗum siyo ton kadi hiɗen hoora balɗe jeegoje ɗen e honno e juldano ko fi timmintingol suumaye on lewru suumaye no ƴetti balɗe capanɗe tati en heɓi ɗon balɗe temet tati par ce que ñallal ɓe ko sappo so multiplié 30 fois 10 ko 300 jonnoyta joni noon ko jelu manki ɗon ɗo e timmin hitande ɓay hitande enen julɓe ko balɗe temet tati e capanɗe jeego 360 jours ɓeyni ya waɗɗa kadi balɗe jeego ɗe no fota horɗo balɗe capanɗe jeego ɓay ñallal be ko sappo joni noon 10 fois 6 ɗum ko 60 hawrata 60 on plus 300 woni 360 jours hoora lewru e balɗe jeego allah yoɓama baraji wasi a hoori hitande
awa ɗo kadi 9 jombente on ko en wakkilo hooren Allah yafoto en inchallahu e ɗengal nelaɗo sallallahu alaihi wasallam bakkatu mo faggiti ɗen e nder hitande si en woɗɗitike si en woɗɗitike bakkatuji jeɗɗi halkay ɗiɗin e si en woɗɗitike haqqeji yimɓe ɓen jeɗɗi halkay ɗiɗin e woli sono majji sono ɓe ɗe woldeɗi ko sirkalngol Allah e mbile yagal e ittugol wonki e ñamugol jawdi alyatima e ñamugol jawdi riba ma tuñugol ɓeygu mum ma modi mum e dogugol ñande hare hakkunde julɓe ɓen e heferɓe ɓen ko ɗiɗo woni jeɗɗi halkay ɗiɗin ko ɗine laaɗo sallallahu alaihi wasallam maki iji tanibu woɗɗitede assabu'ul mubigat jeɗɗi halkay ɗiɗin ɓe landi ko honɗi ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam jantaniɓe ɗiɗo sirkalngol Allah yo Allah dandu en maydugol e sirku mbile yagal yo Allah dandu en ittugol wonki e hoore tooñe ñamugol jawdi alyatima ñamugol jawdi riba toñugol ɓeygu mum tuuma mo ma moodi mum ma ɗum dogugol ñande hare hara ko hakkunde julɓe heferaɓe haray ko nde toɓɓere ɗo mi falno andintinde haray ko janngo noon woni tenen inchallahu ko yen wakkilo hooren tenen hooren talata hooren alarba hooren alkamisa siɗen faala watten ɗon juma siɗen faala fotoɗen e juma watto yen ɗon kadi asewe ala e tenen kadi inchallahu mi torike Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkor en feere e fiira e doole wawugol horugol wurnita jemmaji ɗiwo ñalormaji ɗiwo kadi haray koye lebbi kadi ko Allah jaabinta du'a immoɗa jemma aɗo subaka hay so tawi ko darɗe ɗiɗi nafana subhanahu wa ta'ala toroɗamo ko fala moloɗamo ko huluɗa toroɗamo moƴƴere aduna e lakara wa akhiran mi toro Allah subhanahu wa ta'ala neniraɓe meɗen mokobaɓe meɗen tedduɓe mawnuɓe kadi inchallahu no nawni moƴƴa miɗo toraniɓe du'a yo Allah on dikkinɓe yo Allah dikkin kala nawnuɗo julɗo yo Allah ɓeydan kala jogiiɗo yo Allah okkor kala mo jogaki mi toriki Allah yo Allah yaafo mawɓe men fatiɓe fof e kala fatiɓe julɓe luttuɓe hakkundeji meɗen yo Allah ɓoynidu en e maɓɓe ya rabbal alamin yo Allah wurno e hoore ɗan gurdan fodde gurdan no moƴƴane Allah ñande tawata ko mayde ne woni ko moƴƴani men Allah min torikima tamuruhuji amen nden ñande hara ko a yarliɗo men yarlaniɗo men hara werde amen ko jannatul firdawsi laala mi toriki Allah yo Allah waɗ golleji meɗen ni fop hara ko fi Allah wonɗen e gollirgol yo Allah dandu en shirkalngol Allah hara hiɗen andi yo Allah dandu en shirkalngol Allah kadi hara en anda ya rabbal alamin mi toriki Allah yo Allah okku en barki mawɓe meɗen yo Allah okku en barki karamokoɓe meɗen yo Allah okkor en gandal e faamu e miijoji moƴƴi yo Allah waɗu gandal ko okki en kon hara ko hujja wonande en nayi hujja dow meɗen ya rabbal alamin yo Allah waɗu en gandiɗuɓe waɗa en jangoɓe waɗa en yiɗɓe karamokoɓen waɗa en kadi teddinayɓe karamokoɓen ya rabbal alamin karamokoɓe meɗen ɓen fof e karamokoɓe julɓe koɓe woni yonnanade julɓe ɓen kon fof toriki Allah yo Allah yonnanoyoɓe sirate o lumbinoyoɓe sirate ya rabbal alamin marɓe zurriya ɓen yo Allah on fewnanɓe ɓe maraɓe yo Allah on okkorɓe marɓe jamɓe ɓuttuka ɓe guureji monum saabu teddugol ndu lewru yo Allah duminanɓe jamɓe ɓutton jogiiɓe soñdia e sohlaji e andeji ko Allah petti wawi ittude yo Allah on ittanɓe yo Allah dande e ninsugol ko adden e ɗe leyɗe yo Allah waɗu en wonayɓe sabu no l'islam sakitorta e ɗe leyɗe yo Allah dande en sikkugol gayni haray gaynare mi toriki Allah yo Allah ittan e nde nawnare yo Allah ittan e nde nawnare fatiɓe foppe e mayre yo Allah yaafoɓe toriki Allah nawnuɓe fof yo Allah on dikkinɓe yo Allah naɓu nde nawnare kande lorrata julɗo e kefero kala ko tagi on fof ya rabbal alamin leydi meɗen ndi laggine yo Allah addan en ɓuttu e jam e kisiye yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yiɗuɓe leydi ni yiɗuɓe ɓiɓɓe leydi ni yurmeteɓe laamateri ni yo Allah waɗu en enen laamateri ni kadi fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah teddinayɓe ardiɓe ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa kullu amin wa antum bi khair.